Dipu Karbi Anglong Autonomous Council along HED Minister Jogen Mohan Aridengpen Mines and Mineral Asahem Kimi Kang Pupon. Karbi Bhaktitam Trasatum Indeng Krehini Ningkanisek Hempukar Chomai Misen Pen Kapachun Pon. Hongkram Sarsing Teronarong Aratatum Karlitang Lata Manggiskar Phan Kachiki Modun. Lumbajong Youth Development Committee atum Pherangkya Mai Kangni. Aprangsi berta kilang aratu anapan kardong pajero kardong. Non nili karbi longri berta kitanabang sami ojang terangpi non berta ang tonpen arju pongsina. Thang ni pioneer kebarni HED Minister Jogen Mohan Lapen CEM Dr. Tuliram Ronghang Aridengpen Mines and Mineral Asahem Kimi Kang Pupon. Laso Sahem Kimi Kang Pupon hot HED Minister Jogen Mohan Lapen KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang EM MEC tum Chitonglu. Karbiang long angkang pipen long liar lupen ador kiso hormung aprangke Guwahati pen si sai klempon. Bonta non ke ladak KAAC along si Sahem Kimi ing Pupon. Lasinon ke ladak KAAC penta penang anasai ke klempachun pon pupusi HED Minister Jogen Mohan pen ning Jepon. আমাৰ ডিজিএম আছে সচিব ডাইৰেক্টৰ অফ জিঅ'লজি এণ্ড মাইনিং আৰু ইয়াতে চাৰিজন ষ্টাফ আমি দিছোঁ সদ্যহতে যিবিলাক কাম কাজ গুৱাহাটীত কৰিবলগীয়া হৈছিল এই খনিজ সম্পদ সম্পৰ্কীয় এইবিলাক এতিয়া ইয়াতে কাম কৰিব পাৰিব তেখেতসকলে আমাৰ লক্ষ্য আছে যে ইয়াতে থকা কাৰ্বি আংলং জিলাতে বা অসমৰ বিভিন্ন থকা এই খনিজ সম্পদবিলাক আমি সঠিকভাৱে উদ্ঘাটন কৰি চাৰ্ভে কৰি ইয়াক সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব ইয়াক যদি ভাল ধৰণে সৎ ব্যৱহাৰ কৰা হয় নিশ্চয় ৰাইজৰ উপকাৰ হ'ব আৰু ইয়াতে কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টকে আদি কৰি অসমৰ বহু ৰেভিনিউ আমি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিম আৰু ব্যৱসায়ীসকলেও ন্যায় লিগেলি কামখিনি কৰিব পাৰিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ছিষ্টেম আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আৰু তেখেতৰ নিৰ্দেশত আমি এই বিভাগটোক অধিক সক্ৰিয় কৰাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আমি এতিয়ালৈকে 6খন জিলাত 6টা অফিচ খুলিছোঁ আমি খাছাৰত খুলিছোঁ আমি তিনিচুকীয়া যোৰহাট শিৱসাগৰ লগতে ডিমা হাছাওতো এটা আমি খুলিলোঁ আৰু আজি আমি এইটো 6 নম্বৰ অফিচ কাৰ্বি আংলং জিলাত মই ভাবোঁ এই অফিচটোৱে এই জনসাধাৰণক সেৱা কৰাত যথেষ্ট সুবিধা কৰি দিব আৰু এই খনিজ সম্পৰ্কীয় যিবিলাক আমাৰ আছে ভূগৰ্ভ তেল খনিজ কয়লাকে আদি কৰি মিনাৰেলছ এইবিলাক ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব কেনেধৰণে লিগেলাইজ কৰা হ'ব কেনেধৰণে ইয়াক আমি আৰু অধিক আমি খনন উৎপাদন কৰি আমি কৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিম এই বিষয়বিলাক এই অফিচৰ পৰাই আমি আলোচনা কৰিব পাৰিম আমি ট্ৰেড লাইচেঞ্চ দিছোঁ আমি চালান দিম ভাল ধৰণে যাতে কোনো ধৰণে ইয়াতে ডিষ্টাৰ্ব দিব নোৱাৰে পুলিচ মিলিটাৰী বা অন্যান্য তেওঁলোকে যাতে আমাৰ যিসকলে ইয়াৰ লগত জড়িত হতাই ন্যায়িকে কামখিনি কৰক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ছিষ্টেমত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আমি এই বিভাগটোক অধিক সক্ৰিয় কৰাৰ পৰাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচ খুলিছোঁ এইবাৰ ধুনীয়াকৈ চাৰ্ভে চলি আছে বহুত সন্ধান পোৱা গৈছে আৰু SOP-খন ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টেবুলত আছে আৰু তেখেতে অলপ বিবেচনা কৰি খুব সোনকালে SOP-খন এতিয়া আমাৰ তেওঁ এপ্ৰুভ কৰিব মই ভাবোঁ খুব সোনকালে এইটো হ'ব আপোনালোকে ভাল এখন SOP হ'ব আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ হওক বা হিলছ এৰিয়াৰ বা এই কাউন্সিলবিলাকে কি শ্বেয়াৰ পাব আমাৰ ষ্টেটে কি পাব এইবিলাক কথাত সুন্দৰকৈ মিটিং হৈ গৈছে আমাৰ এখন ইয়াতে গতিকে তেনেধৰণেই হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে খুব বেছি আগ্ৰহ কৰি আছে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত গতিকে আমি আপোনালোকে এই কথা ঘোষণা কৰিব ভাল পাইছোঁ যে আমি খনিজ সম্পদ থকা আটাইখিনি সদ্যহওক কাৰ্বি আংলং জিলাখনৰ এটা আৰ্থিকভাৱে অধিক সচ্ছল হ'ব অধিক তেওঁলোকে কৰ পাব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা দিশলৈ গৈ আছে ফৰ্মেলি ইতিমধ্যে কয়লাজানটো আপোনালোকৰ ভাল খবৰ যে এতিয়া AMDCয়ে এইটো কালি 81.5 ক্ৰ'জত তেওঁলোকে অপশ্যনত লৈছে AMDC আসাম মিনাৰেল ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যনে অপশ্যনত কালি পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে তেওঁলোকে এইটো লৈছে আৰু তেওঁলোকে 81 Karbi Bhaktitam Trasahin pen aningkan wangta ningkan sek Hempukar Cho Ponasai Dengpon. Lason si pening suri hinira ingkora hinia ningkana parman ningkani sek apan Hempukar Cho mai ingdeng krehini dipu Chepong Sajir Hempu Cultural Center along Karbi Bhaktitam Trasatum pen patirpi ponsi mesen pen pachun pon. Labang so hot mai puapan karcho pon hot sai kachutiki asok asang penceng lok kaprek aminu la pen hirjumi chepajir pon.
Bangso sai kedeng ponalong alang litumpen akimangti karbia khaya nimrokom karbi elam iki pindeng sumpor haihui kating ni pon pide japansi matha pon puta karbi bhaktitam trust kardoma bangphi ambika tokdipi karbi bhaktitam trust amaipu deuri rongpi anparta bhaktitam trust ki kroi abang puatum pherang kya thengnu nang pachini du tarik sirkep thang lake aning kanwang tanin tum dolo lake hem pukarcho 2011 pada nitum lahem pukarcho kepada karbi bukti tom transpen nitum karbi bukti tom transpen ningkan therok sodicho dohai karbi long do pu hek det pen tapi ke ana manang putulo hem pukarcho nahi isi je tarik sirkep ani karbi tum sirkep ke kimi kala kada kimi abi gini kusi thang ningkan kimi sirkep ani si nitum kimi bangke sirkep lo si hem pukarcho kepada Kartu le nama, mekanik sektor yang sah kali kita transfer. La so kartu long kopi pensi ke thok jil ilang. La bang ke short aron kan kiri aron, pada saat si anak menghantar nongke kali kita tahu kiri dola asal adina kadang cenalong masih kasona ni ke hangdun kali itu long baman pinang klang pinang. Baman itu naik klang, kita lagi hangtun tak kini lo oksigen tinggal kan kiri panjang kabel sedih. Sama sini tumbang pulau nang tumbang sangkardom pulau tangte mena jutang jubat mena alamat ki pene cadom dulu kusi langsung hitung thano masuk teng dan sinan tugi pi pajera bangke li kupi mah mena ka somsia son geduk nang lehem pesere ti kumi nang lehem kupi mah geduk ada roh muda cepi dun la nangi walang me galala sangduk sang hep tadi lahai pen nota te ara anu sama somsi kupi dan itu ini buka hati pubang ada dah sitame aporong puci ke haku karbi ke plang ceng or ana mang pi ceng aporong puci lo hempur ke plang puna pe ke plang munit ke plang puna hala sa porong ke kampung di atau teng sing ke pi ke pajira bangsa so ka ceprek cak lama ke hempu amen ka tarang onsa hala sa amen ke taram ka prek ke taram be sedat mena alamaki mena pinjeng sumpot mena jutang jubat mena aporong pe kadong lo motik ke pi ke pajira bang prek cak Komen tu ni. Bhakti dom mane uti utom mesen abang pi ba mesen akardom bhansi uti utom la kesong krisalam lasi arnang malam ta padunang karbi mithang alam ta pedonang ingraji alam ta non dake suli ke lason pumasi karbi bhakti dom trust pusi lahen la song krismen laki laki ni phansi ni la kai tanang ki pupu kai ta hedi putri bhakti dom pupujo Arnam tumhe banglo te aso putri bhakti dom pamasi bhakti dom pu si inut kardoma bang pi inut abamon pi pulojo ason ke karbi alam pen ke pa inut abamon pi ke mesen la pen kang thirjir ke klempon ke aphan kar japon ason si uti utom mane mesen abang pi si bhakti dom Kena lagi cingki kala sangkes lam penama karbi alam Songkris alam pen penang aning ce pola sinili aku karbi alam pen kuson lo karbi phan karbi tu songkris tekhe apo si kuson lo ke than thuji kuson ma ase ili tum ke tam dihir ko an mal antan ili tum ke sop la hem pu pen dei pedap adap o dei pedap arni non tanang kipi non tanang pajir jola som side ni tum ke brang parampara oi puthe oi pithe oi sumthe oi swai the oi men the oi mun the bhai lo jiteng ni aji karbi tum long sang mukrang amen oi putho amen pira sengja amen kangbu pinang andulo sta ni tum non kit hab dun thu mane rang mukrang hang mukrang ko bang kangbo ar chiding piklo sanon ni li kardom pen long thulo pira sengja ora sengja overinja o cherinja overing det o chering det la anta kangbo song sigedelo itu sinon la hai pen itu pangrumbom ampen pindeng sumpot pinso risumar prote pohokelok nangji sarmar protang te pohoke er nangji la sonta ni tum non apen sarpimar pute pe phudum do wek nangji achorama India angkang pialong asigi jumenai la pen anong ga thang klong alun sepi kalitang lata mangiskar kedamtang thang ni phai trok arni arong chewoi juil lason si kalitang lata mangiskar karjong chomrong mi kapadudun long japan thang ni phai ner kebarni nijang karbiang long hongkram sai sing terona rong araratum kalitang lata mangiskar mohora phan milur kai ponsi kachikimo asai kedengpon hongkram pen long kirong pi karbilong rea birta nang pali
Garson. Lata Mangeshkar coba juga lo, laki Bharat, lihat kali lo, kiri kado berarti tak, laki ini lo, news channel dak BBC ta Al Jazeera ta loh, itu apa? Prosesnya apa? Tak ada kontak dah kontak tu. Lapen la sono putke la nihok ta, kacikimu dulu, tasu Bharat lang lo, pencipta nihok ta kacikimu lo, dak Hongkram sarsing hampir orang kacikimu yang kacikimu lo, lapen dake Lata Mangeshkar pu heglong lepin sita ase bang ajulong lo alun bang kilun bang man tu nipen pinipen kan soket pakam da ajulong bom lo tapi monon pita itu ajulong bom lah sita abang kereng ke kali lo nona bang ke si woju itu sita ase bang ke kaita alun bang ke kaita itu bom si Lata Mangeshkar ke munit tu ke kini le lo ketika ini dia pansi kini dah kasih kemu dapat non la son forsi mo ilitum dak karbiang lo onta lun dak kali ason kapek karbiang lo pan pide ke klem pitang tu pan tai son forsi kasih kemu te itu sih dak pen keceng lo dapat mo kita son do pansi Thang ni pioneer kebarni Lumbajong Youth Development Committee tumpen phirangke mai ingnipo. Laso phirangke mai along Lumbajong Youth Development Committee mai phu dhonrong pharpen kaning jepon ki. Lumbajong constituency angkang along towar lang lapen kapre kaching thora sai kedeng ponje phan LYDC tumpen KEAC CEM Dr. Tuliram Ronghang phan batai pin puralu pajirdang. Bonta non anta Lumbajong constituency angkang kaching thora sai ki claim pon pila. Non KEAC along kachari atum karbiang long chingthur olu pusi mai meeting along lamjai ponpon bonta Lumbajong constituency angkang nilalum disama langmili langkaijan haihui hawaralong misena towarawi kijona lang misenawi lasila hai hawaralong KEAC MEC kiliga prangka chingthura sai dengponangji kali polote LYDC atum sodak pen chisong ponji pusi LYDC mai phu dhan rong pharpen phirangkya thengnu ningji pon Rong hansar alang litum bank free nitum along atum my meeting along ke jumepik lam ke diji atum lang nang bipo me nang bipo puri tuan nang bipo puji kami daki nitum ke thekdam long ke chat avela ke dam ta hota me alang di sama nomor 2 di sama nomor 1 lang mili along puno maka kapre amai along sami lason sini jebe tu larang sa ke Lasa pulo tini tu kopi lo dah ke, long bajang orang sorang lamcak si picot, election ke lepo, betul lamcak si picot, join mah. Akan mengklaim bidai akan klaim dah le cemidang lo, itu lason lo pu, dah klaim lo, dah klaim lo pu, tanong ke klaim ni pin pensi, alang itu lamcak si picot, dah lason langdam tadi, ninalu ngason, di langkahnya ngason, mijung ngason, langmili ngason. Di sama nomor 2, nomor 1 na son ke kopisi dolang mati ni tu menda. Kecil leng tuat anta itu di posto. Kedam tang hota me MLA hota me bidasi ingleng ke hailo bolote tuat ki wanpo lang nang pipo lang me nang pipo me nang pipo lang nang pipo pusi cik cakar. Ta tuat kami itu thekdam long le pen ateng lah nong ke. Lesenot lang ta velo me ta velo ki pidang de mata ki claim dam desi ke om. Di, non dak diputawan along, diputawan si paklem cok, diputawan nampo puna medical college nang jutko, tapi nampo mitapung hala pu garden nampo jutko tuar ke, di puna nampo teralang so puna tuar ta, avelo puna jutko pun, tapi dah semua tu tahun nampo si paklar cok, paklar kami nang traffic light nang bilo, fee nang bilo, hari piklar ini mede, development ke mede, tapi min ke tu dak rong so tu mah. Rong si ke development nanti tuar pon pinangi tanong tuar nang pon pipi medi sem tulang orang hansar non alai cimendak pikta non alai de VIP agar itu akan klaim bitha apa akan klaim pe pin pen alang itu asal lam chang ci picok ke chok ci nasi non ke bangi la
MDC election ke so aprang tuar lang ni an palit lap nang po atau anu asame long bayong angkang alu asin itu dak konsil ke la dak sediktum ha asin itu bar tami CM Tulang Rohang sar aphan tami itu pempul alu tak pidap o setami itu aphan ke anu long cewat pe CM Tulang Rohang sar ke itu aphan ke lang pro join lo na kopi po senang ke lang pro ma itu aphan ke long bayong sol musin ke lang mon itu mana si song det mon itu mana pu det mon itu mana inton det mon itu mana mid pinang kai det pro te itu han konsil charias tumke MP bonoy EM bonoy CM bonoy MP bonoy MLA bonoy tami itu man dainang peri dainang emang le itu man mon si song det pro te mola hello Pinya berta laan si kang ton chalo kaduka vipanta kardong.